Nakho bakwethu siniphathele kona namhlanje siphethe indaba zika Potso la kanye noMntuyenziwa bakwethu ukuthi uMntuyenziwa umusic wakhe uyatholakala kuma digital stores ucela ukuthi nimsearch bakwethu. Sanibonani bakwethu nginamukela ohlelweni lethu lezindaba SP Media TV bakwethu sicela mawuqala ungena ku channel yethu ulike uphinde usubscribe wenze njalo futhi nangokushare ilink yethu kanti ke ungakhohlwa futhi nokushaya ibhell ukuze njalo masifaka umsebenzi wethu uthole ama video amasha ngaso sonke isikhathi bakwethu indaba esizitholayo namhlanje la sithola ukuthi uMntuyenziwa umculo wakhe uthi uyatholakala kuwo wonke ama digital platforms bakwethu ungangena nje ustream yakho oyithandayo nawe kanti ke uthi na TikTok uyatholakala Mntuyenziwa_SA kanti na YouTube uthi uyatholakala bakwethu Mntuyenziwa_SA kanti ku Facebook uthi ukhona futhi uthi uMntuyenziwa official Facebook page uthi uyacela ke bakwethu ukuthi nihambe niyothenga ingoma ezitoleni zomusic kanti ke nizowuthokozela ngendlela esimanga njengoba nijwayele ukwenza uthi uyethemba ukuthi nizoqhubeka nimsupport njalo kanti ke bakwethu olunye udaba esilitholayo la kathi ke ezimnandi uniform iyatholakala ku 0717579810 inombolo ithi 0717579810 kanti ke lesikipa inisibonayo esihle bakwethu bathi siyatholakala ngo180 kuyo inombolo le ngiyibizile ngezasi mina bakwethu ngiSP Media TV ngicela ukuthi ke ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo ngiyabonga.